Yebo gogo, ake sithi-ke siyafika isikhathi sokuthi sengithombile, sengiyadinga ukuthi ngenzele umhlonyana. Abazali abanawo amandla ukuthi bangenzele. Ayikho yini into embi ezongivelela mekuwukuthi abangenzeli ngalesikhathi sengithombe ngaso mhlawumbe bangenzele ngesinye isikhathi. Hhayi, ayikho inkinga abantu abami, ngoba phela usiko lesiZulu lihamba nokuthi sowuphumelele. Omunye uyaya akuyeke nje khona sowukhulile sogelile ebudaleni bakho, akuyeke kanti yena unamaplani wokuthi uyazi ukuthi uyothi mayesekwenzela usekwenzela umhlonyana usiyakubonga kubantu abadala ngomemulo. Ngabe gogo uma ukuhlanganisa kubili kuhlangene kumemulo nomhlonyana kusuke kusavumelekile? Hayi mntanami, kusuke kusavumelekile, kusuke kusekuhle kakhulu ngoba usuke sehambisa kahle ngempela ukuthi uyazi ukuthi vele wengazange akuveze kubantu abadala ukuthi sowukhulile. Usiyakuveza-ke manjena-ke mase sekumemulo-ke usekuhlabela inkomo-ke useyakubonga-ke ukuthi uziphathe kahle. Ma iseyithola umntwana ayenzelwa umemulo ngoba umemulo nawo futhi ukubonga ukuthi uziphathe kahle. Ma uthola umntwana wenzelwa, nawuthola umntwana njalo ke ngilazi unothola umntwana abaye bayakwenza ukuthi bamenzele, kodwa nje sokukumbika emsamo ngoba usheshe wazitshela usemdala. Akube kusadlulele ememulweni ngoba umemulo uyinto enkulu ngoba ukubonga ukuthi uziphathe kahle. Anibokwazi ukuthi ma ungaziphathanga kahle uyokwenzela lowo mhlonyane kuphela ngeke uze uthole umemulo.